Makan tuh. Bikin ceplok telur iya ala preman montok. Mantap. Ya agak gede sedikit. Rasakan nikmatnya ceplok iya. Mantap. Udah gak kuat nih perut nih. Masuk lo. Mau kemana? Makan. Nyambuhan na kayo dik. Flying. Ayan sila dyan. Banyak. Aji bau na. Mau tuh si ada ja. Flying. Tanggung nih. Enak banget. Samping pinggirnya kali ya. Aku males nih tanya. Lihat tadi. Mantap nih. Kenyang banget gua. Aduh. Sedap. Masih nyangkut nih kayaknya. Tiyoy ini. Enak banget. Kenyang. Assalamualaikum bang. Misalnya. Habis makan nih kayaknya. Iya nih. Aduh. Lihat aja bang. Lihat aja gak bang? Gak lihat gua. Ngapain tadi si Reza lo? Enggak bang. Nanyain aja. Itu kirain ada. Duh, ngeliat lu makan jambu. Kayaknya enak bener ya. Jangan bang. Ini bang satu. Lu belagu amat. Sini. Enggak hargain gua lo. Dah bang. Sini. Sini bos sini. Ya udah tuh. Enak lo. Cuci mulut nih. Udah makan gua. Lo ngomong. Si aja mau ngapain lo? Ngajakin main doang bang. Kirain ada di sini sama bang Montok. Tadi kan sama gua dikasih biji peler. Lu bener nih Pul nih. Dapat ngambil dari tetangga nih. Kok baunya kayak gini ya? Bener bang. Gua tadi ambil di tetangga. Ini beneran nih Pul nih. Ini bau-baunya kayak dalaman sempak gua nih. Kok kayak gini jambu ya?
Coba bentar gue samain, coba gue cium dulu. Dalaman sempak gue kayak gimana baunya. Bentar ya, Bu ya. Coba gue, penasaran gue. Bau pertama kali gue bingung nih. Bau-baunya kayak dalaman sempak gue, coba. Iya betul, Bu. Sama ini jambu ya. Ini udah 2 minggu ini belum ganti nih gua nih. Iya sama. Bangun. Ada apa bang? Bangun. Ini yang benar jambu. Dapat dari mana lo? Hah? Serius? Di tetangga sebelah? Nih lo cium dah sendiri tuh. Hah? Lu jujur aja sama gua lo. Lu jujur aja lo. Ini jambu lu apain? Oh bener tuh bang jambu bang. Iya, gue bingung nih, masa jambu baunya kayak gini? Gue cium-cium sama daleman gue. Hah? Ih, bau banget tuh bang. Lu apain nih jambu? Gue nanya sama lo. Hah? Ya udah gua. Lu ngaku jujur lo. Gua jujur dah. Bang. Iya. Kalau lu jujur, gue lepasin nih. Tapi udah telanjur, udah gue makan separuh nih. Kalau lu jujur gue gak bakal marah. Tadi. Lu gak bakal gue Mau gerokin. dijelasin gak bang? Iya, lu jelasin, gue lepasin tuh. Rapiin baju lo. Sebenarnya Lu jawab jujur ngentot lo. ya emang tadinya gua ngambil di tetangga. Ya, terus? Cuman niatnya bukan buat abang, Ya, terus? buat si Reja. Kan tadi saya nanyain ke abang, gak tahu. Abang mau katanya buat cuci mulut. Ya. Terus? Sebelumnya gua peperin dulu bang. Sama apaan ini lu pepe-pepe-nya? Hah? Lu apain aja lu ini? Hah? Sebelumnya gua peperin bang. Nah, iya, sama apa? Tapi janji jangan marah bang. Iya, gua kan janji gua. Nggak bakal, kalau lu jujur, gua bakal marah. Udah telanjur gua makan sebelah nih. Tuh bang. Ya udah, lu ciumin aja sendiri ini mah. Sebelumnya gua peperin bang. Nah, ke apa? Kelek gua. Kelek. Terus? Kiri kanan. Kiri kanan. Sama bawahan bang. Bahan mana? Pantat lu apa? Anu lo? Celana dalam gua bang. Nah, jangan dalam lu gitu jujur. Sekarang lu makan lu sendiri tuh. Nah, tuh. Hah? Makan lu, habisin. Ngehe lu. Ini rasa dirubah anjir. Lihat buat jadi si Reja kok jadi kena gua anjir. Wow bener. Allah bang, parah bener bang. Oh. Iya. Rasain aja mal lu. Lu aja kayak gitu. Sampai lu. Parah bener. Iya. Assalamualaikum bang. Salah. Kenapa lu? Kenapa dia bang? Penyaho enggak? Tanya mah ke jenisnya tah. Kebetulan zaman yang datang ya. Kunaan bang? Ibu udah tahu namanya nggak jalan ente. Majalah nah ya. Sia. Ituan sia. Ante batu sia sorangan dia. Saya ke jalan naon? Itu ja, aing niatna tadi jambu jeung sia, tapi emang mentok maksa-maksa. Jeung cuci mulut cenah aing geus nahan-nahan. Cek urang ulah. Jailana kitu amat atuh. Emang bisa dinaonkeun jambuna? Sampai mena ku aing peper-peperkeun heula ka kelek aing. Ka jeroan aing. Ai sia jailana kitu. Pan Jore amat sia kelakuan kana heureuy baturan ja, sorangan. aing niatna heureuy. Ai sia jore sia ka baturan sorangan. Udah bang, jalan lagi aja. Ini jamu masih ada. Masukin aja. Sana dalamnya. Iya ya. Udah masukin. Biar dia ngerasain ya. Iya kebiasaan nih anak nih. Betul ya. Kelek kiri kanan ya. Sama daleman ya. Iya. Iya. Jangan atuh bang, jangan, bang, ulah bang.
Ulah bang, nungges geus bang, iya bang, bau kacida bang. Ah, nggak bisa kok. Udah masukin aja. Gue coba dulu. Seminggu nih belum mandi kok. Nah, mampus kau. Pul. Jahil lu jelek banget. Udah. Pul. Mana lu? Udah diem dulu sih. Udah diem di sini dulu. Udah kasih aja bang. Kebiasaannya Ulah bang. Ulah hati Udah, Bang, kasih aja. Bang, jangan parah bener Udah. dulu bang. Makan lo. Ih, makan tuh. Enak tuh. Gimana rasanya? Alah. Makanya Pul jadi orang tuh. Jangan iseng-iseng suka amat lo. jahil. Aduh, bener-bener. Karena getahnya sendiri kan. Gigit. Mana jambunya sini? Ambilin jambu. Gigit lagi. Nah, kasih aja. Gigit. Kalau enggak awas deh. Gigit. Ya. Gigit lagi. Habisin. Terus sebelah lagi. Gimana rasanya? Enak kan? Ini anak. Makan tuh. Makanya jangan suka iseng lo. Kena deh Para batunya. bang. Para bener gua kan niatnya buat si Reja bang. Mantap, Bang. Tas. Sip.